Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ringkat lang makaperthai berokawai ke Seng Kynthei Lumbasuk Laujun Rio haka pratrik udber aja apusak la Rakhe yak International Women's Day haka baka present joka Seng Kynthei Lumbasuk ke kong V yau kala long ke kong san ringkat ke jinga dalang joka chairperson ke Dr. V Karma Plang ke jing Rakhe yak ni ke singi bakerpang joka Kynthei ke long halor ke pang penkup bor ke Kynthei ban stat ke roi ke par haka baka chairperson berim joka State Commission for Protection of Child Rights ke kong Yaman MCM kala long resource person kat ba ke kong iba ko dor shadam kala puli ya ke jing sneng temen ba ke Kynthei idon ke jingkit ke bakhia kum ki kimi jo ke yin ni don ke jingkit ke bakhia ni dei ban penhe pensan ya laki khun haka jing te priu te play ba ka akor ke burom ke sedang nai nana rempe na ke yin jo hi ni dei ban ken mau ba kum ki kimi hot ke perthai te ke balai tien sisa ki bon ki ba pen baklai lenti ki khun ki jongi hendrei nginget ba lada mangi na ye nginyai senang yai trawai penten mau ki met sngi ringkat ke jeng IT jongi ha ublei badan bor baro banyala mi ki khun ki jongi ha kadenti ke badai kenang ba kum kari baro ko wei ngin mat sa sisien kum banarwa de ikun samla jongi kum bakalong akisngi barim unyog trap ngakharai baro ile puli haki school ki jongi ya katuga poetry jongi babu susutham ya kisngi barim unyog trap na suternat ba katuga poetry bat nginget skamat ba lada mangi kum ki Kynthei ki balong ki kme ki balong ki hinman ki para jongi dekat juga ye ini tres hitam lang ngin sayo biang ini kisngi kumba kalong ki por ko pamensua wei pilas dang ya kan nunggu ko babha to try hadu banda itu tikna what you go teng sa teng ya ai baka daulat di jot kayo thamai naga bu teng bu ya bu naga bu teng sa teng bu por bu ya man kateng hijuja kalat kala nami ken wir kaspa batu penriu bam lakhang lapset ya ka ang basniu weila lat kasdang lasa ayapang kat shabatho shusyam na pang shapang kabaapat tulet huat le renti kamet bat karyam tulet bet renti ka kamat kanyam Naba habat tingit kamet ni karyam, ya jimut jinglong ru ka kejor ka kliam. Naba hawawat ka kam ni kanyam, ka jim ba ka jingsuk ru kisyam. Haba kuat senlar kamet bat karyam, haba bet shida ka kam bat kanyam, ju long kiakrat pengat nabar syapo, ju boy hop boy blade haki kambaro. Ni long pen we ni we. Iwe real Kynthei but iwe ko mo la tip ta ko science ka ong ni but iwe work makiri ki twins ro ni phe mentan na kren ni babi teman yong de ni piri ki twins ni ko na ni dan che la de twins ne tama via srim ha do ngada mo ko ni babi dan che the teman ni dan ni ting wat ngi long kom ta ro ni don bet ke jing phe si para da ni long srim makana ro mo Namar beli nak tahu yang ini, iwe bagi tong pen, Ti pun siap ni namar bagi pet ni compare ya ka standard ya ka measurement jom ki brio, mo. Nak tadang ni semua pak ni ngasngat pala ni kan kuat pala ni komta. Belai bagi measure. Reda ki pediang ni reda dah. Kum ka Maya Angelou de bio alat kin ki sen kena samla setian puli ka poetry jom kanu am phenomenal woman. I'm a woman. Ada yang Kynthei ke dong bat ke idai kidon hang dia le sing di Kristan ke di bang dei ke kidon ka wei bong ba I'm wonderfully made atau pelayanan kata ladangi ai kan rung sido ki klenching ke joli dat ni long ki paper dat bani long ki priu ki pa priu bat ki paper na ki wei kata de ke jing stam jong ke jing long Kynthei shisha
ka wei ba hap ka li biang ye la dia biang ka word ka jongi ka jika ka dor ka jongi dei ngadei ke mo te ka who am I ka mangang ngadei ke ngadei tang tu lipstick ba ta ni is it the way that I think ba berkhat ni hatu ngape ka perthai gum no ka berkhat gum no yo I gum no perthai ke kiet khamat pe ba ngape ka perthai te ka jinglong ka perthai ka ba internet that they are good people kadang positive ni kadang dah kumway pan tika main ke jongi kadang way na way na kita ki ong ketien kasih ki ong no stronghold mo ki latei long batei ki yang di bawah laban pen kelem tik la dong ki stronghold em kebetin tu yang mani nama kadang ke main jongi Dadangi penai load yang kemai but litip ke what are we thinking man kasni in sesuatu who we are. Ini syaki. Ketua perthai ke yui ketika met pi. Mereka dan rupa wei baka perthai ke yui. Kemai njongi. Pidon heart ru. Kemai but ke heart mah bagi emotions. Pidai brio ke ba ye ikiwe. Ke ba isin APN ke ba spoon. Kindness. Loving, mo, kabelong ba encourage, ni kabong, balay untung, makunta, namar kani ka iba pismo, bat ka iba pi berkat kan, kami nang nokyong, na ka jing slay jong ka dono jong pi, say thlin, bat krem. Tinata daw, indicator bang idei way, na ni manong ni long mangi, ka jak brio ayu manong, and my word, bat ka jing long ka jong ha, in hapit yak thlin. Mating-ting ka di ka jing million ro. Penilaian yang ki bapde. Tadang ni hap nung kong tu ada ni chi shai na dia ni include yang bila dia ka conversation ka da ban ni la ban lech koi ka perthai ba ban sam ni ki ni hap ye chi na dia mo tena ta da ke ni thep ka pum phi I ding don itu ba shu bom don pai dai itu trai shu dai tang tau piton den da lut itu na bilor Yang bitar ni bilor tu tang ma ini tu la lut bilor tu kala lut ne tengim dan isu re de ni connect pada pipe katoi be ka ada sakut kinyut ro ni la ben ko je kan tingi long ki brio ki basudai tang bilor basudap tang capacity jom tang ka ta ni ga de ka batoi be ka te wei ni batoi je jing em be jom ni ga de ni Mana ngai bo le ai ni ya ka mai ne ta mo knowledge ha ka perthai menta ki khna ki bat ki ya ka phone dai ka perthai ro ka lawan ni ngimna shu kan ong ngim tip ka perthai da ka we mo ta ka daw ka knowledge ni ha ki ai ka bajak ko perthai dan ki bri ki li dai we tang shu tip tang Mr Modi ma ki ka dur jo ka chu le mo dai ka ai ja ko ta ka ai ja Israel ka ai ja ko ne ja tip nam tip ni ngabun kampalat Siat tiada berkat kita berapa. A woman who is of the word balak belong the word badan kedor ketika real thai belong shalak bat kebatip ya keperthai ro. Kum no phim ya keren bat kikon. Yo kijak kikon yo pi yo ơi ni ba biet pi dong hoi cái ngam na tip hang na biet. Am ta em. Kalong em ta tik ta mat pi define ya la dia pi kendor la dia ke iba ki ong ki brio. Mangi ai la ni ki we ba kin ong yang ni bagi deng we. Belengin shulong ba biet. Dan ini orang ni leh, ini orang komtan leh. Jadi nama apa? Hatu tayak. Jadi man keep on learning. Nama ke brain ki orang kalau kum ke dien ke kalau jengam bet dari ai kalau komtan bet. Bat kam ju yap. Kebatien kan dia kan dari ai bo ke thi no kan jabien dan ke pendan kam ni ke jabien. Batien dok ba hadian so. Kami tai vitamin yang na kloi hanya ki khon je. Yang dan beliau bersyong apa kam na tiak janga na pe bulan nuat sediu syong je kam tiak janga ikili mare te ma bi lok la jong yo klet ya la dir klet yo lok red iki brio klet. When God created woman, He was working late on the 6th day. An angel came by and asked, "Why spend so much time on her?" The Lord answered, "Have you seen all the specifications I have to meet to shape her? She must function on all kinds of situations. She must be able to embrace several kids at the same time.
have a hug that can heal anything from a bruised knee to a broken heart. She must do all this with only 2 hands. She cures herself when sick and can work all 18 hours a day. The angel was impressed. Just 2 hands? Impossible. And this is the standard model? The angel came closer and touched the woman. But you have made her so soft, Lord. She is soft, said the Lord, but I have made her strong. You can't imagine what she can endure and overcome. Can't you think? The angel asked. The Lord answered, not only can she think, she can reason and negotiate. The angel touched her cheeks. Lord, it seems this creation is leaking. You have put too many burdens on her. She is not leaking, it is a tear. The Lord corrected the angel. What's it for? Asked the angel. The Lord said, tears are her way of expressing her grief, her doubts, her love, her loneliness, her sufferings, and her pride. This made a big impression on the angel. Lord, you're a genius. You thought of everything. A woman indeed. Marvelous, the Lord said. Indeed she is. She has strength that amazes a man. She can handle trouble and carry heavy burdens. She holds happiness, love, opinion. She smiles when she feels like screaming. She sings when she feels like cries when she is happy, and laughs when afraid. She fights for what she believes in. Her love is unconditional. Her heart is broken when an next of kin or a friend dies, but she finds strength to get on with life. The angel asked, so she is a perfect being? The Lord replied, she has just but one drawback. She often forgets what she is worth. Isn't it beautiful? We forget what we're worth.